Tako je sa podizanjem mosta nestalo, kao što se vidi, mnoge muke i nezgode. Nestalo bi možda i onog neobičnog bola koji je Mehmed Paša poneo sa starinske skele kod Višegrada, crne, oštre pruge koja mu s vremena na vreme preseče grudi nadvoje i zaboli silno. Ali Mehmed Paši nije bilo suđeno da živi bez toga bola, ni da dugo uživa u misli na svoju višegradsku zadužbinu. Ubrzo, posle završetka posljednjih radova, tek što se most pročuo po svetu, Mehmed Paša je još jednom osjetio bol od crnog sečiva u grudima, i to po posljednji put. Jednog petka, kad je ulazio sa svitom u džamiju, prišao mu je neki sulud, odrpan derviš sa ispruženom levom rukom za milostinju. Vezir se okrenuo i naredio čovjeku iz pratnje da mu udeli, a derviš je tada iz rukava desne ruke potegao težak kasapski nož i udario njime vezira posred grudi. Pratnja je sasekla derviša. Vezir i njegov ubica izdahnuli su u istom trenutku. Na sivim pločama ležali su tako, još nekoliko trenutaka jedan pored drugog. Ubijeni ubica, krupan, punokrvan, raširenih nogu i ruku, kao da je još nošen gnevnim zamahom svog bezumnog udarca, a pored njega veliki vezir. Posljednjih godina života on je omršao i pogurio se, nekako ogrubeo i potavnio u licu. I sad je onako razdrnjen i gologlav, krvav, savijen i utonuo u se. Ličio na ostarelog i premlaćenog seljaka iz visokog sela Sokolovića.